Si Ate Juna, tuluan ta niya on how to cook fried chicken. Ate John? Go. Ah. Suga na. Ala. Ay. Wala man na. Uy, ganina pa man na. Around 2. Karon na? Ay pakyaw na? Ganina pa na. Nakag sa Facebook ko na nag-host party. Facebook. Facebook na na kayo. Facebook na. Ako tira ng pasayante. Sige. Wala na kayo. Ang isa, busy og pangita kay Pacquiao. Hala, ara oh. Nag-start na. Knockdown si Thurman. 1 round pa. Round 2 na. Oh my God. Hey, go na po daw. Nanamong mga agay. Akong hawak gang sagyam. Oh my God. Hi Stacy, say hi. Ate Joby. Hi. Hello. Next. Kuan na. Gata na ko sa akong vlog. Of course. Uy, Pacquiao! Pacquiao! Yan na, yan na! We have a split decision. Pacquiao! Scores about 114 to 115 in favor of Keith Thurman. Dave Moretti scores about 115, 112 in favor of Manny Pacquiao. To 112 in favor of the winner. Boxing's pride to the Philippines. Lagi mention ka itong ano ba? Itong sa knockdown. Lipaya nila, uy, bro. Nagpusta. Nihilak ko siya, oh. Oo, kaluwa. Naglisa ba siya, bro? Hindi, lisa niyang kalaban. Bata pa ba kayang kalaban, eh? Oo. Hilak na! Diba, delikado manggod siya kagani. Gani! Pero wa man ta kita agad sa 1 to something mo nang hadlok ta. Katong ano, anak bata niya. Makipag-rematch pa ng kuan ba kalaban klaro kay. Kain. Hello. Oh, mga bata dapat na nanonood. Kaon. Uy, atong ice cream. Ano pinapanood mo? 10 minutes. Craft girl. YouTube? Queenie. Lati. Hi! Welcome to the me.
itong gana-ana ni Ay, Florence. gamay. Dako! Gamay tong dito. Oh! Dako siya diri. Paspas kayo dako. Ibutang na ito dire. Hi guys! Thank you for watching. Say bye-bye na. Bye-bye. Bye-bye. Pag bye-bye na, bye-bye. Bye-bye. Bye-bye